Lona ngumpostoli Justice ngithi nami nje kasengimane Nkosi yami ngiphawule nganasimo lesendeka even lelihle live lelatiwa ngokuthi live lekuthula live leMaswati. Ngiphawula ngalesimo lesisolo sendeke emehlweni ethu singeMaswati simangele ethi Nkosi yami ungabe kwendekani. And kuphawula kwami ngithi khulumela mina Justice wakwaDlamini, kangikhulumela libandla lami iWorship Center, kangikhulumela inhlangano leng-affiliate kuyo yebafundisi Conference of Churches, nato tonke inhlangano tebafundisi ema-fraternity lengikuto angikhulumeli tona. Ngithi khulumela mina i-citizen, njengemuntu waseSwatini lobhadala umthelo, ngoba ngibhadala umthelo mina kabuhlungu, ngibhadala umthelo. So njengoba ngibhadala umthelo, lokho kungenda ukuthi ngibe yi-citizen le-eligible ukuthi ngingathi khuluma tintfo lengitibona ukuthi titaba lusito even. Futhi-ke njengemuntu lophinze abe inceko yaNkulunkulu lomelele i-agenda, lomelele umthetho we-constitution yasezulwini lokuthiwa libhayibheli, lomelele Jesu lotawubuya masinyane, lomelele uNkulunkulu ebantwini baseSwatini nebantu bemhlaba wonke. Ngifuna kuphawula nje into lengifuna ukuphawula, ngicela ukuthi phawula hayi ngoba kukhona umuntu kumbe lengim-attackako noma lengimcondzako, but nakwendeka uthola le nkulumo vele iconza kuwe, wathi kuthi akusimi lokuconza kuwe ngile nkulumo nesimo. Kokucala nje ngifuna kucale ngivete na indzaba yokuthi umhlonishwa Mduduzi Magawugawu Simelane kanye nemhlonishwa Bacede kanye nemhlonishwa Mthandeni, labahlonishwa laba bangene ePhalamende bathunywe sive. Kusho ukuthi lapha ePhalamende abakayi kuyomelela tisu tabo noma kuyomelela inhlupheko tabo, kodwa bayele lapha kuyomelela lemimango, lama-constituencies, lemimango leyabakhetha. Lokusho ukuthi bona benda umlando lokuthi nabefika ePhalamende banganesi tisu tabo, bangavikeli kumbe tikhundla tabo emehlweni kumbe labathide, kodwa badecide kuphusha nekufeza le mandate lele bayinikwa ngilabantu. Mina nangibuka, maybe wena utawusho ukuthi umpostoli uyibambe eceleni, but nangibuka so far tonke lento lebatikhulumile libe batikhuluma lapha ePhalamende tivakala tingumuvo noma tisikhalo noma tisidzingeko salabantu labalemangweni lababathuma kule mimango, kuleto tinkhundla letabakhetha ukuthi bayongena ePhalamende. Angibabonge nje njengempostoli Justice ngoba uyati kadze kwasa angene ama-MPs tingena timbunga tikhethwa abantu tiyofika ePhalamende. Ubabathi ulalele kude lokuvako ngaphandle lokuthi ubone nje leyo mbunga seyithenga imoto lensha, umbone lo muntu wenkosi asashayela phezulu, but kubebede lokuvako lokusikhalo lesimelele labantu lemuva. Ngiyababonga kakhulu lokuthi bona badecide ukuthi bangabeke ama-interest abo embili, but babeke ama-interest alesive labasimelele lendlini yabayesikhulu. Siyakubonga lokho, ngumpostoli nje mina ngiyakubonga kakhulu ngoba senginemali ngasolo ngiyababuka bangena bayaphuma lapha ePhalamende. Now lokhu labakwendile noma labakwendako lokuthi bavakalise bakhuluma ngetikhalo nangetinhlupheko tebantu labale mimangweni neMaswati nje cishi onke, kuhambisana exactly nalokushiwo live laNkulunkulu encwadzini yetaga. Na ufunza incwadzi yetaga, libhayibheli encwadzini yetaga
Proverbs lapha ku chapter 31 verse number 8. Lokhu labakwenda konje bona i-advocacy le-biblical ngumkhankaso lowetuswe ngemazulu lesento salamalunga asephalamende lamathathu. Lithi leli verse, speak for those who cannot speak for themselves. Speak for those who cannot speak for themselves. Le line nje lecala khulumela labo labangeke bakhone kutoti khulumela ngalama emagama ngeke bakhone kungena landlini yasephalamende batokhona kusho tintfo leti baphethe kabi. Wena ke losungenile lithi leli verse bakhulumele ngoba sebacele wena ukuthi uyobamela. Li line lesibili lithi ensure justice for those who are being crushed. Lithi qiniseka ukuthi umthetho oqotho noma kuphatheka kahle kuyendeka kulabo labacinzetelekile. Verse 9 uthi yes, speak up for the poor and the helpless. Khulumela laba lothola ukuthi basesimeni sekweswela, basesimeni setikhanza bangenalusito noma bangalutholi lusito, bakhulumele. Nabe kusho basesimeni sekweswela kanza kumele beswele, basesimeni sekucinzeteleka kanza kumele bacinzeteleke. Lithi khuluma. Ligcina leli verse ngekuthi see that they get justice. Ngifunza lomsho lokuthiwa i-New Living Translation, but onke lamahumsho akhuluma lenzaba le. So lokhu lokwentiwa kumagawugawu angisebenzisele igama lamagawugawu ngoba ngilona lisetshenziswa nabacede namthandeni. Lamadodza lawa ngekwe-standard nekwe-order yaNkulunkulu benda vele lokhu lokuyinhlitiyo yaNkulunkulu ngoba iBhayibheli lize lisho ukuthi Jehova ungibabe wetintsandzane, Jehova uyindodza yebafelokati, Jehova uphinze asukuma ngenelele alwele labacinzetelekile, aqiniseke ukuthi umthetho oqotho uyafezeka ngalabangakaphatheki kahle. Na ufunza tona tihlabelelo lapha encwadzini yetihlabelelo 103 verse number 6. So ngizama ukuthinike ngithi mine abasucriminalizwa bomagawugawu nabacede namthandeni nabo bonke tinhlangano lothola ukuthi tingema-formations lazama khulumele malungelo abantu ngoba lokho kuyinhlitiyo yaNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi bangacriminalizwa, ngiyacela ukuthi bangabukwa njengema-dissidents, babukwe njengetidlamlilo, babukwe njengebantu labakhoze inkinga. Futhi-ke ngineliciniso ukuthi nalo monakalo lobekhona nabo babuhlungu ngawo ngoba ngicabanga ukuthi imandate iadvocates nenjongo yabo bekukuthi babone takhiwo temabhizinisi tishiswa tilinyadwa ngoba phela uma bebangakhangasela noma bashoshombisa into lenjalo bekuyoba sikhali lesigwaze emva kubo kucekele phasi lo mkhankaso wabo ngoba phela business lasashiswe ngumlilo njenganatolota ka okay ticasha incumbi yebantu lo sikhuluma abanamsebenzi nalamanenge amabhizinisi lalimele netakhiwo tahulumende letilimele njengalomtholampilo loshiswe kabuhlungu eshiselwe nenhlangano. Konke lokhu ngiyakholwa ukuthi akusiko lokube ngomkhankaso wabo, kuyawutholakala nje ukuthi kube nemathamelangoti lathi hey ngoba vele sesifile kuhlupheka kunaliva siviwa nathi asisale sisigibele etulu lesitimela kwase kwenteka lo monakalo. Le mina ngumpostoli Justice ngithi Nkosi yami vele lokho kube kubi kakhulu ngiyakugwema nami nje ngiyabona ngiyakukhondema ngemandla ami onke ukuthi kube sento lesibi ngoba sekunebantu bosomabhizinisi lese babuyiseleke emuva kwaba nemaswati Nkosi yami la ngemamember ale mimango leholwa ngileti imphunga
leti baphinze babe ngemamember emabandla ethu sibafundise balimele bantu bethu balinyalelwa ngemabhizinisi labasebenta kulawo mabhizinisi lababazalwane nalaba ngemaswati nje hlobo tethu imisebenzi yabo seyiphazamisekile kube kubi kakhulu ke lokho vele nami ngiyakwekhuta kubiyele endzabeni yami masinyane ngicela lokuthi bo magawugawu nabacede namthandeni bangaqali baboshwe njengebantu labende bugebengu unless emaphoyisa atawuthi wo sinebufakazi lobuphelele ukuthi ngabo labathumele abantu ukuthi abahambe bayobulala emabhizinisi bawashise babulala impahla eveni laseSwatini uma batawuba nebufakazi lobuphelele baloko well umthetho ke sowungavele wendeke nangabe phela vele kunebufakazi lobuthi ngabo labakhoze lokuthi kushiswe ledakhiwo kodwa kubiyele endzabeni yemsebenzi wabo khulumele malungelo ebantu lokho ngiyacela nje ukuthi kungabi into lotawuthola ukuthi seyenda uhulumende yende liphini landvunankulu yende emaphoyisa commissioner wamaphoyisa nembube emhlaba inkosi licobo lokho akukamele lokukhuluma kwabo kubende kuthi bona bese babuka magawugawu nabacede bababuke labo MP laba njengebantu laba suse noma bakhoze lithuli eSwatini no mina nje lengicela kubiyele emva kokancane yonke lento lelethe nayo into lesesikuyo namuhla ngoba mina ngifuna ukuthatha sami isikhathi ngomfundisi indzaba yaThabani emaphoyisa kanye nahulumende bayithatha bulelesi bayihandlisha ngendlela ngesingisimane careless bangayicalculate ukuthi ivolatility noma bumatima noma bubi lengabukhwebula lendzaba bunganani nangabe kusho ukuthi emaphoyisa ngiyabhekisa afelwa ngithabani kube khona siphoso labasendako kuthi Thabani agcina afile kwakumele bona within days lolomelele emaphoyisa athi hey kulokufa kwalomntwana ebantu njengemholo emaphoyisa ngiyasola ukuthi bafana bambembube bangishayele etinyoni khona labangakakwendi kahle ngiyacela maswati senimane nibeketele ngisasesha vele nangabe khona labangakakwendi kahle ngiyethembisa ukuthi sitawuthatha tinyathelo leticatha ngeke sivume umntwana ebantu abulewe sokwesilwane singemaphoyisa singentilutho bayithathela phasi lendzaba basuka lapho bayifaka corona nayifika lapha corona lobufakazi lobuqhamukako bukhombisa lonke liswati lelikhona kubuka tindo ukuthi hayi lapha kunemkhonyovu lowendeka mare emaphoyisa akafune kuphumele baleni ukuthi yini lo mkhonyovu wendiwa ngubani lokuthathela phasi leyo ndzaba kuthathelwe phasi lemivo yalabantu lebe babuke lendzaba yaThabani bayinakile ngoba ngumuntu lomusha lo kanti lelive nebani labasha use-university manenge ama-students e-university thousands of them so lokuthi hulumende na commissioner wamaphoyisa bayithathele phasi lendzaba noma bangayiniki le seriousness it deserves nokuthi babe proactive basukumele etulo ngiko logcine kuspark my god kuthi insaba letibasele wonke nangumlilo losowusanganise nengwenyama ngoba mina ngifuna ukuthi tinto tikhiwe etulo ufuna tibuke ukuthi sifika lapha nje sisuka phi sikhwetshulwe yini kube leyo ndzaba leyo yasukumele etulo yathatha yabambeka ngetandla doti imbili kwabana nakulokuthiwa i-accountability le-prompt I'm telling you lo monakalo logcina izowendeka ngawukendeki ngoba leyo nto leyo lokubulawa kwaThabani kwengete kukwata nekuhluthuka etikwe maswati lasavela ahluthukile kwatile niyayibona leyo nto leyo live lalikhona kona nyalo ngekulunga ukuthi sitawusola magawugawu sisole bacede siphokukhombana asihambe siyobuka on the ground on the political landscape of Swaziland sibuke in the policing of the country in the governance of the
kanti ukuthi bantu bahluthuka kangaka abantu babangumsindo kangaka singuhulumende silahlaphi singemaphoyisa silahlaphi ngimbube emhlaba ngiyinkosi yale live yini la ngilahla khona lengiphambanisa nalabantu ngoba nakuvuka umsindo buka lokuthi ukhozwa yini usebenzise lokuthiwa i-cause and effect. Go for the cause, don't fight the effect without dealing with the cause. Naku-ke ngifuna kusho mayelana namagawugawu ndawuconza nje magawugawu lokhu la kwenda lapha eParliament wenda into la ifungela wayethembisa abantu benkhundla sesiphofaneni. Kwesibili magawugawu because ungumfundisi wakhela isondo lo muntu wakhela uNkulunkulu ngabo masondo uyashumayela uma epulpit avule iBhayibheli ashumayela lo Proverbs taga 31:8 into vele lebhekekile ukuthi ayende abakhulumele labacinzetelekile abakhulumele labafakwe ekwesweleni kanti akamele ukuthi beswele ngoba imali yabonakala ikhona kulelive. So ke wonke umuntu othatha magawugawu nabe maphoyisa atawuthatha magawugawu amende isigebengu kanzi wenta into lehambisana nemithetho weLibhayibheli. Phinze lo muntu ende magawugawu ahamba yoboshwa njenge-criminal. I am telling you, liBhayibheli clear. Uma utawutsenza umlo njengamagawugawu lo ngumfundisi lithi touch not my anointed ones, do my prophets no harm. Lokuthi nje magawugawu sonale stembu sekuthi ungumfundisi uhola abantu umelele uNkulunkulu ngeke umphathe noma sikanjani kutawuba ngilomnye umlilo lengathi uthi utawucishwa ngibani ngoba Jehova uyabamelela abantu labamelele umthetho oqotho. So ngiyacela ukuthi magawugawu angacali abekwe standard ubanjwa ngamaphoyisa ayambopha emaphoyisa akayibuke ngeliso lelicritical hulumende ayibukisise leyo ndzaba leyo ngishito nangicala ngikhuluma as a citizen of this country lebhadala i-tax leholela onke ama-cabinet ministers i-tax leholela onke bonke labacashwe ngihulumende leholela nemaphoyisa nami ngifake akami imali ngiyifaka kulomthelo umnyaka ngemnyaka. So nginelungelo lokhuluma kanje magawugawu kangathindwa ngoba wathindwa impela kutawenteka lengingakwadi ukuthi kutawuthiwani. Sengicedzile ngendzaba yamagawugawu ngibuya endzabeni yanaba labaqashiwe banikwa irresponsibility ngosi. Ngidawuqala ngeSwazi National Council okuthiwa i-SNC. I-SNC mina ngifuna kuva lelibandla lokuthiwa licoco ngoba linebafundisi lakhathi linebabhishophi lakhathi ligama lale council lena kuthiwa ngilabeluleka inkosi. Umbuzo wami uthi wonke lo monakalo lo wendekako naletikhalo tebantu lesetihambe lichi yini singabeva nabantu nabalokuthiwa i-SNC labafaka nabo bishop ekhathi basho bathi hey ningasisoli Maswati siyazama kufaka teluleko letitsi kumane kwehluleke khona noma nasifaka luleko atilandzelwa. So siyacela Maswati ningasisoli ukuthi silibanda leli over 30 siyahola siholelwa imali yenu yemthelo but asi-advise ayisiyeluleki le nkosi ngale ndlela lenisibheke ukuthi siyeluleke ngayo. Nangabe shothi bayayeluleka let's say ingwenyama itithathe leteluleko dabo ngembuzo ke ukuthi ingababekelane madoda libanda lelinengi kangaka kodwa inkosi ingathathi teluleko kubo yababekela inike ngoba phela lokho kulahla le mali ye-taxpayer imali eMaswati la idzingako kubhadalwa abantu leteluleko dabo tingalishinji lelive tingayishinji imimango banike ngibuta ingwenyama. Sengibuta bona-ke bavumelana sengithi bona basinabaletha teluleko noma bacela kuyobona ingwenyama bafuna kuyeluleka ngoba ngemadoda phela madzala la incumbi yalabantu labalapha ku-SNC badzala kunenkosi ngokweminyaka shothi bantu labadzala labakhule labakwati kokubona into le-right nento le-wrong. So nangabe bona sengithi bathola ukuthi akusebenteki
njengoba babadzala kangaka yini bangena into le right ukuthi hey ngeke kulunga siphoka uhola every month sihole imali yemsebenzi lesingawendi sihole imali lengaliguqule live siphokukhangeta le mali siphokukhangeta le mali yemaswati i-taxpayers money every month but singadelive asesendeke nakulokuthiwa i-justice asihambe siyocela embubeni siyicela ingwenyama sicela usirelease engwenyama ngoba nasiletha telule kwathi sebendi noma lolu wasithuma kona asikhoni ukufeza sesiyala kwendalicala phambi kwaJehova naphambi kwesive semaswati kuhola imali yabo singadelive. Mina ngiyayisoli essence ngeke live libe kulesimo lesi kuthiwa kunebeluleki Swazi National Council balibandla leleluleki inkosi noma ngimi ngeva kabi kweluleka ngiyasathi phela Swati kusho ukuthini siswati sisho ukuthi utakuye lo muntu utomtshela uthi yathi na wenda lokhu kutasibangela tinkinga la na wenda lokhu kutaba nemsindo la kuze thi sivale lo msindo lo nasende lokho. No, they need to do justice. These people, kumele ukuthi baphumele bale kube njenyalo siyabeva. Kumele sive labeluleka inkosi ngoba babhadalelwa lokho. Basitshele ukuthi bona ba contribute in bafake miphi imivo. Inkosi ithiteni ngale mivo kuyasebenzeka invele. Ngoba leli vele ngeke libe nemabandla la ungazi ukuthi thina nasibuka silapha khashaya laba sive semaswati. Sibhadala i-tax ngema feeding range nje labantu banikwa nje imiholo banikwe ama salary packs ama packages but they are not delivering. That must stop. It must come to an end. Now, sengicedzile ngeSNC ngiyacabanga ukuthi kulamalanga la uyitawuphumele baleni through chairman wayo. Uchairman wayo babe Paul Dlamini lobeka ngi-DPM nalabafundisi laba lapha sibeve ukuthi konke lokwendekako tithinte luleko tabo bathitene enkosini bathine eveni. That is very important. Otherwise mina ngumpostal justice ngithi please abehlukane nemali yethu kuhola singaboni ukuthi basita ngani abagcine nje ngoba otherwise tawugcina sinesala khipha le tax nasiyibona ukuthi iya misdirected. Lokunye lengifuna kuva sengicedzile ngelicoco ngifuna kuyokhuluma manje na DPM na Reichenberg Minister we Finance kanye na Mancoba Minister we Commerce. DPM liphinlanduna nkulu laba ngibakhetha ngoba bobathathu these are professionals. Ngiyakholwa ukuthi inkosi nayi ba appointa kulama positions labasebenta kuwo manje. Inkosi yayinelithemba ukuthi nang appointa abantu labanje batawuletha le experience lele banayo. Reichenberg ayilethe from the business perspective, Mancoba Khumalo ayilethe from his executive professional leadership position or experience labia nayo ga Coca-Cola International. Labantu laba mina ngifuna sebamane bangiside ukuthi bona nababuka bobathathu uma kuthiwa ukhuluma nge-proper governance of a country, proper governance of ama-resources ne-fiscus yelive, umnotho welive kuwumanager kahle, kuwaba kahle, kuwudeploya kahle, bakhanza ukuthi eSwatini senda lokho yini. Ngisho ngani lelive lelinemali liyayenda imali liyayi-access imali kanti live lebantu lemaswati langefiki ku-1.2 million emaswati aphelele. Kwenziwa yini ukuthi kube nencumbi ema-students lalapha e-university lahlupheka kwahluphekele ekuthola nje scholarships ekufunza e-university baphindze bahlupheke ekuthola ama-allowance ekuba-sustaina while bafunza nale university le institute le ekwakha likusasa lelive le university istrugglishe ibe kuma-financial problems ibe ku-financial quagmire ingabi nemali i-university donse nzima live linayo imali. Bona nababuka ngi-DPM i-professional, ngu-Reichenberg i-professional uphethe imali, nguMancoba uphethe commerce. Now nababuka bona bacabanga ukuthi lokuthi kube nalesimo lesi vele ngesikhathi sabo base-office iyaphila indenzo lena. Okay, incumbi emaswati akasebenzi.
lokuthi inkumbi yemaswati angasebenzi ativuleki tinkapane kahle lula eSwatini. Ema-investors ngeke ngakhuluma 3 years ago afika bounce ashayise angakhoni lokuqala imisebenzi ngendlela lenormal njengalamanye emave ikakhulu nangumakhelwane eSouth Africa neMozambique. Lakithi kunaloku lokukhulunywako batasida utasida manqoba wecommerce ngoba phela so utawucedza 3 years alapha so lasibona tinkapani emaswati nangashisa emabhizinisi nje afrustrated afuna imisebenzi. So utasisita kusitshela ukuthi lokuthi ungangene ma-investors athathe over le timayini njengoba bamayini eSouth Africa bamayina kulamanye emave kuvimbephi lokuthi kungavuleki nje imisebenzi lemikhulu liveli kahle kangaka lwandle lududane eThekwini iSouth Africa idudane la enelive lenemhlaba inkumbi longakasebenziseki kubambephi. Kukhona yini yena babe Khumalo njengaminister wecommerce la ablokeka khona lokuthi a quickly industrialize lelivelele asteraphe Nkosi yami le economy kubambephi ngoba ngiloko lofuna abakhuluma kutophela namaswati lapho ukukhala ngendlala angene ebugebengweni yalwashisa etakhiwo ngoba afrustrated bani labangasebenzi ibambephi. Yintaba labatendako lothola ukuthi basatenda bayavimbeka bavinjwa ngibani leni lelivelela kamele zelihlupheka ngandlela lihlupheka ngalo lo mnotho usanele ubona ngani buka nayi airport yaseSikhuphi yakhiwe nga3 billion asiyati ithi town indabani ngoba emaswati akandindi futhi sibancane buka nalo hotel leICC nalo lirana into billions bobani abatawuhlala kulelo hotel buka nangumgwaqo losuka la uye eSikhuphi it's billions lokhu kuyakukhombisa le mali ikhona. But le mali lena angati lokuthi wehlulwa yini DPM Prime Minister wehlulwa yini Minister we-Finance wehlulwa yini Minister we-Economic Planning wehlulwa yini Minister we-Commerce lokuthi bahlale phasi nelibandla leluleka inkosi nayo inkosi balethe ama-strategies latawenza lo mnotho uhambe ngendlela yokuthi onke emaswati timpilo tawo tithuthuke tibe right ngoba lama-billion zakhona but emaswati akayinuki nekuyinuka leyo mali inkumbi yawo akasebenzi inkumbi yawo agqwele lapha emafemini aholelwa imali longathi nokuthi ungathi ngumholo ngalesingakho lo inkumbi yawo baqedile university abakhoni kuphuma university bathola imisebenzi lula ngoba imisebenzi ayakhiwa leni. Mina ngicela kubatshela ngibabe DPM ngitshele nababe Mancoba Khumalo ngitshele na Rykenberg ngitshele nalo economic planning kuthi Jehova sezulwini unibukile nganabantu labahluphekako nabantu lesebakhalise nangimagawugawu nabacede namthandeni sebangena etinkingeni bomagawugawu solo bakhalela abantu labakhala kohulumende akababoni bantu ema-students lapha e-university sekatoyitoye iminyaka ngeminyaka uyatibuta nale university nawe uyibuka lihlazo iyahohloka i-university ngahohloka ibe nje kwakhwelo hotela esikhuleni sokuthi kwakhiwe le institution letawakha the professionals the economy builders of tomorrow. What kind of reasoning is this? What kind of business strategy is this? Mina ngiyacela Nkosi yami nangabe bo minister we-commerce minister we-finance na DPM minister we-economic planning nawo onke lama ministers ayabona ukuthi yathi singema professionals but asikhona implementa this professional business approach that we know kuze kuthi sende level aseSwatini libe better siya frustrate kala nala aba resign leni esikhundleni sokuthi baqhubeke holy imali lababona ukuthi lokuba khona kwabo akulishintshi lelive at all instead ukukhuphula ti-status tabo kukhuphula ema-bank accounts abo kukhuphula tisutabo emaswati aqhubeka yakhala
mina ngiyacela ukuthi le nto lana ilungiswe nyalo lelivele inje because nanguhulumende nangumani longafuni imali kuba proactive longafuni nalesicelo sekuthi asesitikhethe le nduna nkulu siletha ngilokuthi lo hulumende lona akafuni ku-account ebantwini akafuni kwenta into ngendlela lenta labantu labakole kumthelo kubo barane lo hulumende ngawo lo mthelo abafuni ku-account akulabantu uyathibuta nguhulumende lo njani lo ngiyacela mina abantu baJehova Nkosi yami ngiyacela maswati akithi asekulungiswe lokhu ngicela nje kulungiswe lento lengitikhulumako nabe sho silama cabinet ministers akakhona ukusebenza khona la makeka khona abavele ba resign ngoba kunawusita ukuthi utawuchubeka uhola imali kanti ungadeliver that is theft by false pretenses wena ungathi uyasebenza nje uyathatha ithi awusebenzi sidinga ama results la lokunye lengifuna ukukucela ikakhulu ngubhekise kulo minister we-commerce ngilokuthi kupho khulunywa inkulumo lapha ukuthi inkosi inemabhizinisi kunema truck bo Southern Star abantu bapho kuyikhulumela inkosi bathi ayo lamabhizinisi kubalwa into letiningi nje ukuthi inkosi inemabhizinisi angavuma njani minister we-commerce ivume njani iSwazi National Council ixoxo SNC kuthi inkosi already lene lion share kulomthelo lokolekwa la kangwane bese ikhompyutha nemaswati langatholi lama millions ezeshare kule tax ikhompyutha nayo business bangavuma njani lehulumende angavuma njani liqoqo lingavuma njani ukuthi inkosi nebantu abenkosi babe nemabhizinisi bakhompyutha nemaswati lete ngisho imvule njalo ingavumeka kanjani angisho ukuthi kunjalo but nakungatholakala athi uyasesha minister we-commerce bayasesha le-registrar of companies baseshe kubathole bo-Rykenburg ukuthi le ngaphani lena yenkosi ngaphani lena yenkosi ngaphani lena yenkosi into le nje kufuna bayekhude ngoba ngeke kulunge phela ukuthi inkosi ikhompyuthe nemaswati langenalutho ngoba lo mnotho ngeke uzukhule ngekuthi imali nemabhizinisi kubanjwe inkosi umnotho utawukhula ukuthi Maswati onke in all sectors of society, all levels of society, abe empowered, akhona ekuqala emabhizinisi, asebenze kahle angakhompete ne-head of state because that is an unjust and unfair competition that will take this nation, this country of Swaziland, to the doldrums. Ngiyacela ukuthi lokhu kuseshwe nabe bayayicala ingwenyama ukuthi inaleti inkampani akube khona lophuma kwete ne-evidence athi bayayicala inkampani le nje yazi inkwende wakazi inkwende le nkampani ye-Southern Star lelayisha petrol yazi inkwende wakazi inkwende nabo ufakazi sesibe nguhulumende hayi lophusha into phasela itafula but lo accountako uma lokhu singakwendi kutawuqhubeka labantu bakwate kuhlupheka kwabo bakuchanele baku-attribute basola inkosi ngako bagcine le nkosi bayigilisetika. Why is government and all those who are concerned bangasukumela etulo badilishe nalesimo singakathathi lelive salokhela laba ngumlilo lasha laba ngumlotha na? Ngiyacela tonke lento lesikhulunywako ukuthi inkosi nedinkampani asekube khona lokuphendulako nemhlaba losativile letinto umhlaba nawo uthole imphendulo ukuthi what is really happening baphendule futhi nalokuthi lokuthi kuphokhalwa ukuthi uthenge inkosi ithenge ama Rolls Royce ithenge lokhu ikuthenge ngemali lebuye kuphi lesima kanjani because ngicabanga ukuthi mne leadership and accountability goes hand in glove. Uma letinto lengitiraisako leti raiswe ngemaswati lamanenge singatithathi serious lelive leli will go through a revolution letawulishiya lelive leli litindunduma lingema-rebels in shambles. Ngiyacela abantu baJehova ngiyacela ukuthi bonke labo Swazi National Council Nkosi yami government parliamente ngoba phela bazalwane letinto leti Swaziland ine constitution levumeleke ukuthi levumela ukuthi sikhulume sti express
asethi address weletintfo leti ngiyacela ukuthi kucheckwe ukuthi letintfo letikhulunywa ngumagawugawu MP Mduduzi Simelane ngubaqede nalokhulunywa ngumthandeni letintfo letikhulunywa ngilamalunga lawa vele tikhona noma dikho siyekele lokubhaqa ukuthi sibavumele ukuthi bamixe ama-petitions no please emaswati akasibo bantwana ngicela singabhaci emva kwama-petitions asesibuke letinto leti sitihlahle lesitikhulumise ethi letinto labakhuluma ngato vele tikhona yini letinto lesiphokutiva tikhulunywa ngengwenyama ngubani lotawusukuma tiphendule nayo ayibeke ambeke wengosi esimeni sekungethuka ngilamaswati ngumpostal justice lo angigcine lapho kwanamuhla ngicela nje kugcizelela akaboshwa amagawugawu watsinza amagawugawu utatibonela because iBhayibheli lithi touch not my anointed ones. Kwesibili ngiyacela manje kunemakholwa kuleli vele siyathandaza akufuneki ize sithandaze imithandazo lotawuthola ukuthi seyisukumisa Jehova ezulwini kube nento letingemnanzi letawendeke wengwenyama ngoba siyathandaza ngekuthi asitiva tinchazelo taletinto letikhulunywako lokuthiwa ingwenyama iyadenda ngoba lolo sezulwini bazalwane uyasiphakamisa sandla wathandaza Daniel eBhabhiloni Nebukadneza wadla tshani waphinza wathandaza Nebukadneza eBhabhiloni inkosi Belshazzar yabulawa iseyincane uNkulunkulu uyayiphendula imithandazo asingabi sesimeni la sitawuthola khona ukuthi vele kune injustice kune unfair dealings kune tinto letingahambisani nemithetho ocotho letendekako bese kuimplicatewa neligama lengosi umholi welive ngoba thina emakholwa sitawuvula icase ezulwini kutaba madima singayivula amen.